paro. Asa ini masih golak pangarahuna. Di dito sa dia be. Memang ludo perspir na upasara kami. Pagi doon nami to mata dewata. Berang mari hamu ambo pasu. Matututulan. Amang boru na pola dua di bola ni operasi dulu nami sirai. Kalau pasar kami matunya nade. Ada nanang si pasar katu berada di Pemurota. Operasi dulu. Wah, di kamu hari nami. Akamong nami nadison. Oh, gabi. Amang boru. Batutu. Kalau nami tu bere nami tu sudah poparan di bere nami. Gabi betul lah. Bagi kami nak ini jujur mulu ni. Kamu nama jujur mulu tamar dua tubuh. Orang matubuna dua boru. Dua boru. Bawa. Risma saya be. Pasaloma mai tu bahotu sia anak. Pasaloma tu bahotu sia boru. Pasaloma mai tu amang boru namion namar hamaran. Dui tu ibu tadi amang boru namion. Imana boru pasah tami amang boru ada tu di bagasa partikiaron. Asa morosara silo pagaran dua silo papuli. Moro besar sarana na bota sudah mahamu na bota dulu. Mori mah tanami amang boru. Malah tiba kami. Batu tutulan. Kami operasi bagasi dulu pakirin. Orang taragame doang sudah bernama bekas tur medikan doang kami. Batu tutulan. Coba pulang pengaruhna. Soalnya mau spirnya boy pasar tali tulang bukan kasih lain. Pasar ini tahun ini terus kebal mata bang sampai betul. Soalnya macam kami hari opor spir. Jadi kalau pasar terdamai bro. Akan tersinor lagi. Kurangnya 10 lebar juga. Alaran non, ala orang pilot perliberan amyon, pilot ada be. Saya pasal kau itu kau tutup jalan. Kira itu. Pasal kau kau tutup dulu. Dua kini beren kami dah kurus. Siapa? Motor bener. 10 aja nabi. Gabi mau gabi. Orang kata bulan bukan di jalan orang yang. Gabi, nah udah aja nabi. Isomma bulan di sosopana di somma di anda di soru pada kami. Ada cuma kali mana. Gabi. Karena apa sih? biro tayo. Basta umatid biro ha ibaylon selama muna. Terus sama dito. Kung may parao dito na sa linggo ni Piki. Sa paldo pakila.
sa huwering do bundok mo ito. Yan ang hulok dito. Ipadudungan nyo ni kayo ni Baon. Untuk po na sa kita mo tayo tusok. Law niyo pangarap niyo buhat pa. Kanyang maay na sa tumbuy, ikadinggan ko, law ang katulong di bawah sa luna. Sa pangalaman na bigat. Dahil hamu rin namin, karungi, dinirisak kama. So, welcome tagduro pangay ko balang-balang. Nasa rumah Manila kamu. Alay, tulinyado, kung balak kamu rin. Kung naulo semua ni, kung ikaw mahumasal na minang kaya untuk tulinyado. Salah seruan yang katulang muna, sudah kau ulang-ulang yang tu pangalaman mo. Iyo maksudkan tujuan. Dan yang di amani Mariante. Urusak tangan di semua. Dari kutinggal maho memulai sudah akka angin akai boro. Bertanya Tuhan. Kasaboy na Tuhan ta at maksudkan tujuan layo ang ito na. Ang beneran na asa along bumi dalam Tuhan. Dalam mulai ini. Kita sama dulu dia mu melakukan kasih. Betul lah. Kalau kalau saya tahu kau nak kit, masa ada deh. Urus dekat si tolong aku. Jadi dong. Gani kan betul lah. Oh, lo pergi dia betul lah. Aduh betul lah. Bose. Semanu ay naman tauda, amang sirait paridang-idang-ida, amang sirait na siyak ni karaja, kota para monte binitawi, tadik kadukya bunasida, tadik kaduru gareja ambonida, tadar cuman may idaw taheda, si Charles Bonsoni, amang sirait darabon, amang sirait, amang sila sabon, dan tiga, si sobong amang sirait, darabon, amang sirait, amang sila sabon, panggalang dohon, alelay, yeah! Sirait Raja Nabi dinaroha muda siap tongan ibagas mu rajaku di bawah kamu hipas doha mu Raja Nabi sahat tutuguni halaman Nabi Raja Nabi di bawah kamu rokanin sama borasi piritodi tuhami yana kembuna berkasih terus di doa Raja ina kan firma pokki bahu balu tepat salongan firma tok to dinami julu-julu batok yang gua panamotan Raja Nabi berdoa mai hata pasu-pasu dok marhite omai ulas na gajang agi ang matutong gajang matungubur nami turo nak pinupar nami di paso-paso hamu na hula-hula nami terlumubi amat tadi bata Raja Nabi muda-muda ini Raja Nabi tuhami anak komuna dak sudah punuh sakko agak jadi bahagia dak sudah roya anak koni marsopa nak pesesi bayar sosial alai Raja Nabi dihamuna tulang Nabi manurung doh sirai duksino kan lor Raja Nabi tasuaton dan bangot tu pada dia ada persatokinan pada kokon Nabi
kamu raja nabi tulang nabi manurung do sira itu tongan di begas nabi rajaku. Bersuara mah tulang raja. Amang urus itu terus gabi halaman kami di daun di kamu nau di tongan di begas. Gabi itu lah gabi. Permisi. Gabi bang gabi. Oh lo. Asa usap kami jo tulang nabi manurung do sirai do rombongan di tulang nabi. Baik kau nama nama. Nuasun ada tu pasal tamu, laos dia pelangi hamu kami dia laman gabi, laos di pasal tamu sopa muna tu kami tu lamuna marka manurung rak dohon sirai do rombongan. Pasal ini udah tua bago nama ranto mana tu betul kemudian horas mah kami tu lamuna do rombongan nama calo. Berlibat ada mah dia musik. Tu nanti musik kami tu gabi. Amak par musik. Gade. Ada padu tu sitio cuy. Si Matua Nabi manurung dohot tulang mangihun nami sinaga dohot sirai dohot pariban nabi na mangalak burung adurung.
ngayon. Jadi po sa mga di oras pirna huwag kami asa na horong mga pirma pokki baul-baul sa pasalongan. Pirma tadi muna, lucu-lucu na ang kamang mo. Sama solo, sama to kakaya di atas di Batua. Nung nasa tuwag kami, oras pir, nang matot, nang mobi batu, pinok pa rin nang nang sa ato na sa hormatu. Belum na istirahat. Tuk semani pe baru spirit na huwag kami. Tuhat na mga koi pasu-pasu. Ang guru namin na madulong sa kaulang sana. Kalau kami ang guru ng maguru spirit namin. Dia ang guru namin si Coach. Guru namin yung hata. So ang hata ni Boros Spirit. Tuhat na. Pin mapokki balbal pacalongan. Pin matutin mo na sa lujuwa pa kamo. Hata ni Emin na magdutul ni Bok kami. Kami sa Batua Batugong si Boro. Debataron naman tua oras na ang di Baro. Si Kopang na kulang o teksusan dia Boro Spirit na pinuan namin. Tuwa ta debataron na magoy. Tuwa si Rai. Serai. Ya, wala kami ang problema nun. Ate, kami tulang mariyon sira karena dia bicara kami. Gabi itulah. Tahun namin pada saat tahun ima di persari 5 tahun dia amang guru namin 10 onom matubuni na burkon Gabi itulah. tulu bawa tulu guru Gabi itulah gabi. bahwa pusian anak Itu pertemuan bahwa pusian anak itu. pertemuan mai bahwa pusian guru Gabi itulah. pertemuan mon tu kamar hamarangi Sia. lekor pertemuan mon tu ibotoni amang guru 10 itulah. kira somani Gabi ada itulah. setabi dia muna molo marpangido kami tua muna lek kamu duduk kami teki dan Gabi. Gabi na sa hormatuan. Agiat marhitegon ulos ito roratu. Ulos na gajang ulos na herba. Asa tumu hatari si tua na barjolo na matok. Asa belga